Isidumbu esisodwa kwezimbili ezitholakele esengane eneminyaka e10 okukholakala ukuthi yayisebhasini lesikole elemuka namanzi ngoLwesibili ntambama. Lesi sidumbu sitholwe umphakathi ehlathini Libode nobuthungatha amalungu emndeni anyamalele. Sikhangela umntwana ongumfana ophakathi ko-13 to 14 years. Kwabantwana bebelahleke nomakhulu wabo bebayi-3. Umakhulu wakhe ngowesine. But then ke ngoku while sihamba ngomfula lona asidanga samthola lotho but sisasearcha siye sadibana nalo umntana omncinci ke ngoku apha ehlathini. So lo wethu sisasearcha sikakamtholi. Siya suspect uba mhlawumbi angabambeka mhlawumbi endaweni enesigodi okanye enomthi abe mhlawumbi uzimile ngomthi apha emanzini because namanzi awakabikho clean ncam. While sijonga nathi ke besa expectanga basingathola umuntu ngoba kudala kuzulwa. Omunye umzali womfanyana oneminyaka e18 ongakatholakali naye ubekhona ezobheka ingane yakhe. Uthi bazokwamukela noma kuthiwa ayisekho emhlabeni ingane yakhe, kepha ke ufisa ukuthola isidumbu sayo. Mina ngikhangela uMihlali. Isename yakhe nguMageleni. Una 15 years akafumaneke bekule bhasi abantwana besikolo. So babili abantwana bangakafumaneki kwabantwana bebekule bhasi yesikolo. Kumi bingase nje noba akasekho ke emhlabeni afumaneke. Sikhona ukumfihla bangaba uswelekile. Uhulumeni usukhiphe ama-drones azolekelela ukucinga izidumbu kanti uhlinzeke nangosizo lokweluleka ngokwengqondo imindeni yabashonile. What we have done through the Department of Health is to make sure that at the pathology service offices where they continuously go in to identify the bodies of their loved ones, there is support in terms of psychologists, and also the Council of Churches from this area has raised their hand and they participating. Bangaphezulu kwenkulungwane abantu abasakhoseliswe emahholo omphakathi. Abasinda kulenhlekelele bathi ababona ukuthi bazophinde babuyele emzini yabo. Angiboni bazophinde ndibuye lapha. Ngalendlela kuyiyo. So uzohlala phi ke ngoqanga uzohlala lapha? Andisese zihlobeni ngo ndiyahamba ndisaye zihlokeni lapha. Ndiyahalela ukuhamba kule ndawo because icacile mosiba yinto ezawumane ihlala isenzeka. Iziphathimandla zithi zingama-93 izidumbu esezihlonziwe kanti ezinhlanu azikakahlonzwa, ezingama-56 sezidedelwe emndenini eshonelwe.